hojik muk interrogative pronoun ga relative pronoun ga yeng ase ko ani si amari leine aduna mukta tak pa kan da moi ni ji sangdam naraga ta aurage yeng si ko sida aikoina sigi who siong interrogative pronoun da su who ji interrogative pronoun ne haire relative pronoun da su who ji relative pronoun ne haire who si jo haire whom ko sumaina haye hairiba hum se relative pronoun ne mo haire interrogative pronoun ne haire adu idi kamaina relative pronoun jo oiba interrogative pronoun jo oiduino haidune siji kamai oiduino kada moina seasonary ba maung dugi matungina oiduine ko sigi interrogative pronoun da seasonary matam da di sigi se used to ask about unknown information khangdaba mugi matang da hangbuda seasonary kadoine aduga muk sigi jina muk relative pronoun da seasonary kada used to refer back to a noun the antecedent to introduce a relative clause akoina relative clause ma hodu samnai kada ate samne yengobo ko mana atopa additional information ama subject ki matang da pau ahen ba mai matang da pi na gi seasonary kadoine ko kidemo antecedent hai ji kaino se refer back to yengo used to refer back to noun dui matang da refer to kadoine haire adoi di antecedent na sidam seasonary antecedent ji kaino ta khangau si an antecedent is the noun or pronoun that a relative pronoun refer to or replace masigi nasaigi ahan ba sentence ta yengo sentence tu na horakpa matam da noun natraga pronoun ama yaugi ne adugi noun amasung pronoun dugi matang da wa khara mu hairaka ne ba ko sigi who whose whom sina hairaka doine natraga des sina hairaka doine adumaina hujiki kariba nasagi noun natraga pronoun dugi mahut silakpa adugumba word to mahut silakadori ne ba mana adugi mahut singadoi ni dra hujiki singadoi pose kanano nasagi lehoriba noun natraga pronoun do madubu ne antecedent hai doji sidamu yengsi ko the boy who is singing is my brother hai the boy who is singing sigi the boy sigi mahut sileba kanana yengo si the boy sigi mahut si kanan sile who na yengo sawlake sida the boy here is a subject leire noun su leire sigi who sina sigi mahut silaga is singing is my brother na haire ko sigi mahut amuk sinjilai ne who sina sinjilai ne adu itar de si the boy se kai tare antecedent tare who sina mahut sinbagi ko mathang da muk yengo the girl haire whose bag is lost whose bag is lost is crying bag mangi nupi du kappe haibane adu sida ina haige do je sigi the girl sigi mahut silai je whose na haibane ba aduna whose na sigi the girl si mahut siladi sigi the girl je kai tare antecedent tare ko sumaina tawbu sumaina karigino sarna antecedent muk sigi relative pronoun ta pos di yausi lai je kan relative pronoun oige haiba taraga di ma kari yaurakani antecedent ma yaurakane kariba who whose whom and that na mahut lakadaba antecedent ama yaurakane ba tawbu interrogative pronoun di antecedent yauroi ma de direct oina mana subject oina seasonaraga ahan ba question dugi maru oina ahan bada sentence dugi ahan bada yauraga question oina hangakadoine aduga sigi relative pronoun jinadi information ahen ba khara noun dui matang da ahen ba khara hapakadoine the boy is my brother hayo the boy is my brother hayo mota who is singing ani anna uba ahen ba information khara boy dugi matang da pisalami dena sumaine pi the seasonary ba pronoun do adubuna relative pronoun kawe ba ko yengsi sidamo sidengo akoina sigi position je simtang khangnau ji usually beginning usually at the beginning aina habdo sentence tu gi ahan bada usually come after a noun sidamti yengji ko sida ina haigi bakanda sideu the boy sigi who je relative pronoun natra sigi who je relative pronoun ne ko who je relative pronoun ni who je relative pronoun ni sigi who je relative pronoun ne sigi head mamang da kari lay the boy lay noun lay that means
सिगी boy सी noun जी get matung da kari lae सिगी relative pronoun जी lae the boy जी get matung da the boy जी get matung da si the boy ji gen matung da relative pronoun lai the girl ji gen mateng da matung da sigi relative pronoun ji lai sumaina relative pronoun se sai gi antecedent ai ni haibu noun do aduga loiner ga lakane e magi head matung da lakane uziki noun du gi antecedent du gi head matung da lakane ba sumaina my position ni ko intai je yengse duga duga siyo kenoda interrogative pronoun ji di question mark yaw kane mongon di yaw kadra yawro eba sumaina aduga amana interrogative sentence ma di interrogative sentence oina hanga du question hanga ga doine ko sina relative clause oina la ka doine relative clause oina mathanda lepsa bangam da bida relative clause adi akoi gi subject am ga bab am ga yawr ga lak pido aduda kona nainarane du budi sorkom khango hai begini ko okay nakha mu yingsi sidamu yengase sida use to ask question aina hanu sa haibdo question hang the season ai interrogative pronoun se ke do the season ai ba question hang the season ai example one have the who whom whose who is what this season ra ka do ne ko maru aina akoina sai interrogative pronoun ga relative pronoun ga managri ba kangbu ji kai ne ba sigi ahum sine ba ko moi season ra bidu metung ina relative ni amadi interrogative ne haibe ne ba ko aduga muk mathang mu yengse who is knocking at the door question oina dare hangdra hangi ko mathang mu yengse aduga mu whom did you invite to the meeting da kana bu invite to boge smana mathang sumai ko sumana mathang whose bag is lying on the table question dare hang mangak tene which is your favorite and question dare hangi dra sigi interrogative pronoun jing je season ra question oina loi hangi dna sumana season ra question oina dare question hangkani question mark yawbra yawi ko sida antecedent yawbra antecedent yawde ko mo de antecedent yawroi kari deno antecedent yawro ko doise foreign relative pronoun ne biro ko doisi ko sida su what is making that strange noise hange yo sumaina sigi hangai ba kangbu se haiba ko question loi hange next amamu yengse relative pronoun ko relative pronoun ji mu yengse se closing join to have si close ta termina sorok pom dum hai gi hairam mo kaktene ko sida yengo who is and that whose smile re ko adu who adu ko hum mo wala me hum mapsil diramo hum ko sigi example piraga mung nei nurse whom hare the teacher prized the student whom we selected sida mu yang se ko sigi whom sigi mamang de kai lae the student laktra aduga mu mathang damu this the book this sida is amwale this is ko this is the book which I borrowed from the library haidune she is the girl that everyone admire the boy who won the prize is my cousin haire sida aina haining se sigi who leire who sigi mamang da the boy lakpre on the antecedent do aduga muk sigi de sigi mamang da the girl lakpre on antecedent loina na lakana have do ina nasai hair do kariba who siga antecedent ga lakani girl siga sigi girl siga de siga ineba relative pronoun ne adu di girl my noun nama de antecedent am la ko aduga muk sida su kari leire relative pronoun leire mai mamang da antecedent am lae antecedent ai di noun do natraga pronoun do oidu ne buko sida hum sigi mamang sida ju kari lae sigi antecedent se lae ba sumai tawraga ma di sumai si mai loi loina rakani question ma yawgadra yawroi man yawru trisine ko sumaina magi mamang da antecedent ma loina raga mana tawdu si kaino ma tawdu ma tawdu kaino simta khango buko ma tawdu si ai hen ma information hapsila kadune information hapsila kadone amaduna interrogative pronoun jida hangidra khangdaba unknown information hangine sina information je akhangba information je hapsile ne mai matang na khangmudu aina nga phui hai to aina akapa ngang do phui hai uji angang do amuka ju describe to mine adu batang khara hen amuka hairam mine kiyo sida ai example of si example jem ta phanai na se the teacher hai ko prize the student do mana thagale here sida loibe yarabane tabu to karam student no habdum jo hapsilame karam student no
whom we selected akoina khangiba dune na hairame sumai tawraga haitare ko ahenba information ne hapam doji antecedent dugi sige antecedent jigi ahenba information hapkane relative pronoun na tawdusi indefinite pronoun ji yengjebako akoina refer to non-specific person or thing haibane sida khanga duji akakna akoina khangaba mi du nate direct specific oiba nate akoina specific oidaba indefinite oidaba kanano khangdaba haitare kanano khangdaba are pama sije direct khangloba samna ka tombai kan tomba direct mani ne khangidana nate mi mana direct point oidana adu nataba kana ameta oisu yaba haitare samna someone hai ameta ni ko someone hai everyone kanano akakna nate dana mi kya leibno someone hai kanano hai khangdedana anything sida loidri one happy are akoina o anyone je sisu aduga is isu ko many ju si kangbu je kari neba si kangbu se akoina kari kauge hai kan anyone si hapa anyone option be ari si kangbu si kai kaweba indefinite pronoun kaweba ko aduga akoina khanga du je sigi maroina one yauba ko wali everybody ga option be ari everybody ko everyone ga option be ari everyone ko hairiba kangbu se akoina one yaubam yaure duga body yaubam yaure ko si kangbu se akoina karina khangna ne hai kanda moi je single ne na khangna ne ba single subject ne khangna ne akoina single subject ne khangna ni aduga mu si is si ju single subject ne khangna do ne ba ko one yaubane aduga body yaubane kangbu sibu akoina single subject ne khangna ne sarna single subject ne khangna ne thawon panji leji kaigino si single subject na taba many leiri ko si many duga some direct some khaktang haramba si jingje kari oine ba moi na mo plural oine aina thawoina si palaiji kari gino hai kanda aina mamangda ama takhre kari takhre akoi gi third person singular number gi matang nam takhibra adugi matang do hapit ningsing seba ko sumaina si china subject orama ba ko si china subject orama ba aduga si china one yausina subject orama ba body yausina subject orama ba sigi one sina subject orama ba si one sina subject orama ba adu oiba taragadi akoina kaidogudagi hair kana magi matungda laiba bab to akoina samna hair kana go oramadi goes oigibido smart it oramadi eats it's oibido magi first bab to karigumba present indefinite ki form da leram lagadi third person singular number ni na haireba kangbu se everyone one is anyone everybody some yauroi someone sigi everyone moi kangbu sibo akoina karine third person singular number ne khallaga third person singular number gi formula do mongonda pandoine go haramana go sarani it sarani fly haramana flies flies and on grani sumai tawraga sinna doine bako indefinite pronoun haiba kandadi akoina khanga doisi mi ama khaktang akaknaba mi da haiba nate madi ama hek ama ursu ay amarsu oy su ay haibagi maung da haiduni akaknaba person ta oiba ko asmai tawraga indefinite pronoun sigi matang da loire ko reflexive pronoun yo reflexive pronoun harga akoina khangna ga doisi reflexive pronoun harga akoina khangna ga doisi yo subject tu ki matang da haidoine ba ko subject tu ki matang da haidoine thabak tu ma mathanda tawjabra natraga mi ga tawmina bra sumana ga ai thanda tawjai haiba kangbu du da sigi reflexive pronoun je sina doine example no ne yengse myself yourself himself herself sida loidri itself theirself su leiri ba ko yengse example amani lauraga sida I finished the work myself haye bako I finished the work myself haye mathang dana mu please help yourself hay mathang dana mu he introduced himself to the class mathang dana mu herself he blamed herself for the mistake sigi yo sigi I hariba subject siga myself hariba object siga mi ma khakta natra person ama khakta natra
I haibasiga myself hajiga aina thabak tu ithanda loijai haibane I haibasichu siju object ne myself haji object ne I haji subject sig object sig amakhak oye adu kari ju tae thabak tu mathanda tawjab mathanda sumana haiba pose kari da season rakane ba ko reflexive to season rakane reflexive pronoun to season rakane sidu jo please help yourself haji you please you help yourself haibane sida you yawribane to sida you ma lo libane ko please you help yourself nang nasabu mateng pangjob sigi you siga sigi yourself siga ama khaktane that means me ama khaktane nang nasan na da mateng pangjob ne subject ka object ka ko yengo sigi subject ene you haib do sigi you haib se subject siga object si kaida weba me ama khaktang oirkane ba sigumba sentence ta phongdok pa kan ko aduga mu himself sida su yengse Sigi sidasu himself sidasu he introduce himself sigi object ne si subject ne ani se person ama khakta natra ko third person ngakta ne moni si person ama khakta ne sigumba ka anda reflexive sentence sijna ne ko sidasu samanai siga herself ka je mi ma khakta ni person ama khakta ne sumaina karigumba thabak si kanana mathanda tawjabra akhoi thanda tawjai mathanda tawjai moi khaktung tawjai sumaina phongdok ke haiba kanda sigi reflexive pronoun je sijna gane ba sumai tawraga aduga akhona sida khanga doisi hujiki subject siga object siga da lairiba person je same person oige doine ba ko sumai tawraga reflexive pronoun je khangani ko yam ju chammane sumaina moidi self se yam yaune ba ko adu sigi self ki matang de wam hairamge karigumba themselves pronoun or kan di self 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 sarakane ko aduga mu singular or kan na self se sumai or kane yengo reciprocal pronoun ko reciprocal pronoun harga akoina khangna ga doise karamba pronoun thaba mu tawren khalaje ko aina mangona khubak ba thain khalaje aina thaba khubak tumaina manu segundu tharaba ado sumaina tharakpa kanda sijna ga doriba pronoun dubu ne reciprocal pronoun haije yengji ko wase it so man ulle that two or more people do the same action tawba aina jaido to each other aina khubang tha kana man segundu khubang tharakpa adu da sijna ga doriba pronoun du ne ko makhoi adu da sijna ga pronoun jibu reciprocal pronoun oye ko aduga reciprocal pronoun on siznaba pronoun jing dudi kai kai no hai kanda is other haibasiga one another haibasiga oigedori bane ko aduga aikoine yo kamaina aduga they respect each other aina mabu usille hadi aina mabu ikai khumnare manaso ibu ikai khumnare adu is other jina mahu siline sidamu the student greeted one another in the morning good morning and student amana amada satramna good morning haina budu amana hairu kan amana hairak podo adu bune ko si student greeted one another in the morning hai sida koina uba phangbra hairiba is other boy ro one another boy ro hairiba ani se object on seasonadra smaina reciprocal pronoun di object oina adum seasonane karamba kanda seasonane tawriba action do chap mana aina sumo to ba man sumo to ro kanda seasonagne sigumba pronouns bo koina reciprocal pronoun harga khangne yeba ko